benedictus ai, refregetis latrives Iesus. Socia Maria, Mumma Domini, roga per nos peccados, us es en l'ora de nossa morte. Amém. Saludada saíste Maria, plena de gracia, Señor es con tai, tia es benedicta dentro las donas, e benedictus ai, refregetis latrives Iesus. Socia Maria, Mumma Domini, roga per nos peccados, us es en l'ora de nossa morte. Amém. Saludada saíste Maria, plena de gracia, Señor es con tai, tia es benedicta dentro las donas, e benedictus ai, refregetis latrives Iesus. Socia Maria, Mumma Domini, roga per nos peccados, us es en l'ora de nossa morte. Amém. Saludada saíste Maria, plena de gracia, Señor es con tai, tia es benedicta dentro las donas, e benedictus ai, refregetis latrives Iesus. Socia Maria, Mumma Domini, roga per nos peccados, us es en l'ora de nossa morte. Amém. Gloria al Padre, e del Figlio, e del Spirito Santo, come estava alexata, assim us et adina, et in perpetuum. Amém. El secund En el nombre del Bab, e del Figlio, e del Spirito Santo. Il Signore que acompanha-nos traz pai tempos da penitência pascal, Ele saíde convos. Hoje, em questa sessão de messa, se recordamos em especial da nossa defunta, Margreta Candinas Vencin. Il Signor regali a tutti defunti lor vaus perpetuum. Signor, la ruasa ella e tutti nos defunti en paz. Vos acceses. Caras sorores, caras frars in Christus, in cordial benveni vos tuts, tier la songia messa udier. Oz fagiainus questa messa per la fiesta d'un gran sogno, son Giuseppe. La vetta ha in mod per temelez. Ascia se cloma in conoscent verset. In garnin verdat vegni scadin ad anfla in quel scel mira sin siascena vetta. Scel la baselgia drezza l'eliada sin son Giuseppe, genif da Mars, amiets il temps de Quiraisma, lu sentupainus cun in cae staus tut auta che temelets. El ha teniu pec alla vetta cun sies sfides tut speciales. Quai ail saviu fada mai, quel ai staus ragishaus ferma mai en sia cardienza.
ord lunter, al saviu tanca sia forza. Quais vai-nos empreender outros da diel per las dificuldades da nossa vida atual em tempos de corona, crise. En nies examen de consciência e Kyrie, lai nos ponterà, con lunch che nies viver quotidian ai era surveis a Diu il scafider, e con lunch che nos prendaien serius avunta la mission che quei scafider assurdau a nos stens in pais. A Senhor Jesus Christus, tiais daventaus carchaun, ed anflau queu sentiara carchauns scoson Giuseppe, que ein stai proms da albiert e survi a ti. Christus, tias annunciau al mundo la nuviala del salit, ed as entupau carchauns, cain stai proms da tedla sintai. Senhor, tiais tornaus a casa a tir il bab e preparas leu il stes in a nuova avventura. Il Dio misericordaibile appledau entras Jesus tiernus, el prenti danus tutta culpa, e maininus avera veta. Amen. Lain ora. Adiu, ticais il scafider e bab celestial, alla sábado il nief temps asti confidau a son Giuseppe il quitau pater per Jesus tiu fel. Nos rogaintai, fai che la baselgia veli sur della cardienza, sino quai che tu daventi per tia onor e per il salit e bainesser dils cartens e da tuts carchauns, per quai rugai nus e entras Jesus Christus tiu fel, che viva con tai e l'unitat del Spert da perpeten en perpeten. Lecziun oder la bref de San Paolo als Romans. Vos in fundament de la legge a Abraham ni sia descendenza obteniulen permission, quel vegni ad essere tavel dil mond, ma bains in fundament de la giustificaziun tras cardienza.
Per quai dependa ai della cardienza, sino quai che sei in dun de grazia e che la permissione sei ascia garantita a tutta la descendenza. Bomo a quels che derivano dalla legge, ma ben è a quels che derivano dalla cardienza d'Abraham, che il bat de nus tots. Ai sta descritto. Jau hai cantau toi per bat de biars pievels, e quai avon Diu, el qual è l'accartiu, il Diu che dà la vita als morts, a che clama all'esistenza, quai che existe a un bo. Speranten conter tutta speranza a el cartiu de davantar il bat de biars pievels, da noch quai che era stau dit. Ascia vegna d'esser tia descendenza. Gest quai ai veniu quintau ad el per giustificazione. Dalla grazia del Signor vi ho cantà in perpetuum tras tuttes generaziuns vi ho annunziassi a fideivelat. Perciò io hai dit, tia buontat hai cantata per sempre. En ciel hast die francau tia fideivelat. Psalm responsorius. Cum io elegiu ai io facina ligia, io hai angirau a David miu survient, a sempre ai io francau tia descendenza. Io hai erigiu tiu tron per tuttes generaziuns. Sia schlatta, vinga resta in perpetuum. El clama lumai, miu bappa esti, miu Diu e grec de miu spindrament. A sempre vio mantenè ad el mia grazia. Mia ligia resta non valuconta per el. Sia schlatta, vigna resta in perpetuum. Il Signe cum vos. Ord il Evangeli tenor son Lucas. Ils genitors de Jesus maven mincion per la fiesta da Pasches si Jerusalem. Cura aquel agiu 12 ons, einels veni si Jerusalem tenor l'insonsa della fiesta. Vargai ils dis, einels semes in via in cunder casa, perton qu'il afon Jesus ai restaus a Jerusalem, senza che ses genitors sen corscien. Carten che els aigi en compagnia dils pellegrin an els fac indi viadi, et encourage el dender ils parents et en conoscents. Nun anflont el ein els tornais Jerusalem, et an encourage el leu. Suvender trais dis, an ai anflau el tempel. El seveva en amiets ils musades, tedlava et imperava els. Mo tut quels que udeven el, ses mervegliaven da sia intelligenza e da sias rispostas. Cura che ses genitors an viu el ein stai tut stui, e sia mumma adumantau ad el, afon, persai asti fac quai cum nus. Guarda, tiu bab, e eu vain encourage tai cum angoscia, que ael dec ad els. Persai vais encourage mai, sabes bo que eu sto esser cum quai cai da miu bab, mo el san bo capiu il plaid, que el veva dec ad els. E ailu, ius engiu cum els, e venius a Nazaret, estaus sutames ad els. Evangeli da nia Signa Jesus Christus.
Cari sores, cars frars in Christus, forza, bomo je otsildi, obia el kino, forza tier je in concert ni tier in program, en curinus il plats che nus vain reservau, mo era la baselgia en sonja mesa. Quai malec suprendainus a medema moda per nosa veta intera. Persai anfla in plats e la veta ai bu adina sempre. Quai platsa semida, tut teno il curs della veta, ni la situazione el minciadi e la quala nus stein. Nus vai in outer plats in famiglia, che la clamava. Nus vai in altra posizione dentro amici che in una comunanza da plaiv. Joseph de Nazareth ha probabil e encourage siu plats e la veta. Tecnicer sil bagage, lenari, misternie. Cai che Joseph de Nazareth ai estaus, sacai ai segir, ai estaus in, che saveva chapa en. Ai segir, bo staus in carceun caimo se lamentaus. Ils slogans che nus anflain els evangelis che descriven mosen in malec da in carceun, che angescia conscientamain e con ponderazione. Zengascia ed conoscia ses pensums. Demosa bomo sen da responsabilidad vies Maria e Jesus. Abai, siu yentir da fa de raza ruosaibilidad e desertadad. Da vos quai stat segir l'experiencia che sia cardienza regala a Diel forza e fermezia interna. Nua ai miu plats. Cars presens, quella da monta savens in centa o zildi en connex cum via nos umens e nos abaselgia et la cardienza. Dat ai en nos abaselgia per il sufficials aunc spazi ni logens nu aquils umens a s'occupa con lur cardienza. Quai firauda du oz la ieddamen che nosa cardienza dova mingiaton sforz da trasmette ella in obras concretas. La cardienza viva leu, nua ella sbucca el quitau per autos carceons. Nua ai mio plats el baselgia e della cardienza. Ludaus a Jesus Christus, nos recitai la cardienza. Eu craiel enden in Dio, Bab tut possent, scafider dil cielo della tiara, ed enden siu sulet son fel, nia Seigneur Jesus Christus, il quale recciad il son sper, nascius da Maria pujala, ai tiraus sud Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts e satraus, ai eus giu enden il suffians, il tierti levausi da mort en veta, ai eus a ciel, cessa da var drecia da Dio bab tut pussent, de nunder che il vegn a veni a dersha sur vivs e morts, eu craiel enden in son spert, gina songia cattolica baselgia, cum in on sadil sons, remission dils pucaus, levada della car, e la veta perpetua. Amen. Las súplicas.
Son Josep ha serviu a Dio con esser che per Dio ed acceptar la veglia da Dio senza voler capire quella. La insefidà da sia intercessione oz, rugai tier il segna. Signor, dai a quels che conoscono te ad auden tiu evangeli la buona veglia de survi a tis co San Giuseppe in tutta sempla dat e modesta dat. Nus rugai tai, exauda-nos. Benedesce ils babs de nossas famílias e dai ad els il spirit de carezia, de capienza e survenciaivla dat. Nus rugai tai, exauda-nos. Dai als babs e dallas mamas de nossas famílias la grazia de l'uvrar con plager per lur confidai. Era per il svilup spiritual religius de lur fons. Nus rugai tai, exauda-nos. Benedesce ils homens canda sta avon, qu'els hagen els ed ureias per ils vers problems de lur confidai. Nus rugai tai, exauda-nos. Permetta a tia baselgia homens e donnas che surveschen en ella e ad ella en quel semple sperte cardiences co San Giuseppe Maria. Nus rugai tai, exauda-nos. Dai sin l'intercessione de San Giuseppe nos defuncts art e part alla gloria celestiala. Nus rugai tai, exauda-nos. Per quae rugai-nos tai, Bab celestial, entras Jesus Christus, e se fidont del urbidas das on Giuseppe, a ti sei laud e gloria, us et in perpetuum. Orai sores e frars, che mi aius un frenda, da vendi prasciai vila Dio, il ba tut usen. Laud e gloria da Sionum, per nie senit, Seigneur, Son Giuseppe ha surviu con tut quitau atiu fel, cae da vendaus carciaun. Nus rugain tai, daia-nos la grazia da dera esser sincer surviens e fidaibile survientes del altar, che nos oratio e dedicaziun fecen honor a tiu num, e nos aveta se mediri per la vetta, per la ventira perpetua. Entras Jesus Christus, nia Signor. Il Seigneur cum vos, alzai ils cors. La ingrazia al Seigneur nies Dio. Il ai veramain ges ed uaivel da canta a ti, Seigneur, Bab celestial, il himni da laud, entras Jesus Christus,
nia Salvador. Tias dau son Josep per spus a Maria, in tiu num ael per sirau tiu fel Jesus il sule nasciu, cai comparius usco carsau mort opera dil son spert. Ascia ai son Josep daventaus in bab ed exempel, per quels cain frars tesores in Christus, in survient, modest, prudent e fidaibel da tia familia. Per quae veneraimus os quae gest, e benedintai en semen cun el, cantunt da cor laud a ti, cun las rochades dils sols e dils eungels. Avere mai in sors aisti Seigneur, ti ais la fondauna da tutta sociedad, per quae rugainus tai, tarmeta tius per sur quest duns, e sanctificetia els, perque ils daventien per mus, il scier, ed il sau, da nia Seigneur, Iesus Christus. Avon che veni tra Dius, ed ida libera veglia e la passiu, a il priu il pum, a pledau il ingraziament, a rut il pum, ed au el assas juvenals gent. Prendai e maliai tuts daquel, quae ai mi ucier, che ve da vos vi per vos. Medema main, ail suvenda la China, priu il calice en ses mouls a ingratiau, e purgiu il calice a ses juvenals gent. Prendai e buai tuts or daquel, quae ai il calice de la nuova e perpetua ligia, miu sau, che ven spons per vos e per tuts en remission dels pucaus. Fagiai quae, in memoria damai. Misteri da cardienza. Confessai in te levada, en tu cancetia turmas. Per quae Seigneur sargurdainus della morte elevada da tiu fel, ed un frenatim il peum della vetta, et il calice del salit. Nus engracen a ti che ti astenius per dinsta sta voluntai e survi a ti. Nus che va in art e part del sierpe saum da Christus, rugain humilitae blamain, rimna ed unescia nus,
entras il sperson. Se recorda, Signor, da tia baselgia, derasada sil intir mundo. Fai la perfeccia e la carizia, en cuminonsa cum nies Papa Francesc, nies sues Joseph, e tutti els sues spirituals e diacons. Se recorda era de nos frars e de nos assores, que in mors con la speranza de l'elevada, e de tuts que ens partì en tia misericordia, la esclari il sudadels, la lis de tia facia. Nos rugainta i pren pucauda nos tuts, e daia nos beata sorte la veta perpetua, insieme con Maria, la mumma da Jesus, e oz en special con San Giuseppe, con ils apostels, con ils sons, con nos son patrons, son placi, son Giaclau, che ti scarezzau den chata enio, perché nos rudaien e glorificaien tai, entras tiu fel, Jesus Christus. Entras Christus cum el edienden ai ati adiu baptiut pusen, e l'unità del person, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Amen. Per quae que Jesus acceptaunus per frars e sores, ascenus numna Diu nies ba, la nura da cominonsa, l'oratio que Jesus amusau. Bab nos, qualque ties en ciel, sons veni facil tiu num, tiu reginavel veni tiernus, tia veglia da ventis in tiara asco en ciel, nies peunda minciadi daia anus oz, perdona anus nos pucaus, sconus perdonain anus culpons, e main anus boin empruament, mobain spectra anus del mal, persai tessain originavel, tia la pussonsa e la gloria sempre. Amen. Il sper da Dio unescia quae cae separau, e che stat en via in alauta. Entra sia forza a il segno prius in se sex colpa e pucau del mundo. Scia rugai nos. Signor Jesus Christus, mirabo sin nos pucaus, mobain sin la cardienza e la fidonza da tia baselgia. Regala a Dio la unitat e pais tenor tia veglia. Nos vai recer la grazia da Jesus e desenclamai da portar o el mundo la paz. Christus ai nossa paz e nossa reconciliação, el saigi cum vos. Mirai il ciur da Dio, che prenaveo nel pucau del mundo, beai quels che inclamai,
alla chavera del ciu, Seigneur, eu sunt dove in cors, che ti vedi sul mio teso, di mo il plait, e mi urma da vetta su. Per la comunione, viene l'emblem davanti drecha e suenta a sinistra. Cosa c'è stessa? Orazione al temps del corona. Dio e Bab, nus vignine nossa miseria tirtai, a rugain per tia protezione del virus corona, che ha costau la vita e che porta bia miseria als cristians. Nus rugain per tia grazia. Preserva nossas famílias, societats e entir mondo malsognas e catastrofas. Nus rugain tirtai plein speranza che la virolazione possa combattere le nauschas conseguenze del corona, che l'economia possa se ravinir e che nus astien ben gleiti se mover libremein e senza tema. Meine ils mauns ed il patratg dils miedis, dils regients ed ils gidonters caina la cerca, senza migliorament e sligiaziuns co combattere l'epidemia. Nus rogain pils malsauns, qu'els possiam bain gleiti pus prevenir sauns, e per tot quels che viven plein tema per via del svilup de la pandemia. E nus rogain pel personal de Cira,
che si engaggia senza pausa per il provvedimento medicinale dels mazzons. Possiano els tot sentire la forza del cielo e bo perdere la coraggio. Meine tutte le offrendas dalla pandemia alla vita perpetua. Amen. Amén. Salidada saídes de Maria, plena da gracia, il Senhor é contai, ti és benedita dentre las mulheres, e benedius ai il fruto da tua vez, Jesus. Sonja Maria, Mãe de Deus, roga per nos pecadores, us e en l'hora de nostra mort. Amém. Lai ora. A Dio da bondade e da carizia, tia família a celebrar hoje a Eucaristia a caju della festa da São José. Exalta-nos morte intercessão da teu Deus e sol surviente. Difenda e protegge a tia baselgia, che ela steti fidaibile alla verdade e survechaibile a teu Evangeli. Per quai rogai-nos, entras Jesus Christus, mia Senhor. La rugam Dio per sia benedicțiune, il Senhor convos. Deus fa ort anus in a casa nua el habitat, ascia emplaini el nus con sia bontat e forza, ascia benedesce proteggi nus il Dio bondadaivel che carezza nus, il ba ed il fel ed il sperson. Caros presentes, diviso la todos, tudo bem, dia das festas, em especial o dia da festa de São José, tudo bem, esteis e in vidi. Mai, é a paz com vos.